my warrior. May I get you my warrior and dying. Kilama warrior, can't follow. Inenuni ngomu well kid my wife ni Acana mi chachi komke kidong bela unyu twin marai pa ya ka chok ka poti menu ni gore manu ene yo lu poti me ngo ma in tamoni well Acana utime kumno. Yes, Brian, unkila warrior for you. Lord, did you manano gen man? A town on your nichingwa keratiquere. Nichingwa watike again a beach. Ento, you come niching a beach. Roma ki well dano, magok chow can arrow beru quere. Arrow beru kidana beach machuaga. Chida ano dano mo achien ke kem matamo ni chwaka madai. Chijo abichi wen kwero tampa dano ni chwaka madani. Bubero tama mi moko tama kachino aron ti chingero chel chawe yo abich. Bero chalo wai won gang mariek ki kome chamo dek doy yatabo. Ero won gang macha chamo dek omere wen pen pingeo. Lutien matia tabu dwako ni kadeko do na dwako tabu kabami. Tabu de kiye pikuo pe lutien pe pade. Si amge nande ne amone geno mi Rwot de biro na Acana mi ari otimu la kudi chache ni ucha iteke wani. Aneno chala wachi Lawii Rwodi ni enini tika paro pe Rwodi. Tike politics model ni karo mi keni. Pien i Acholi kudi chane ngati be tuti ala Lawii Rwodi ngati be tuti ala Lawii Rwodi du pon. Jowe anen chala wachi Lawii Rwodi pien ni kai ngiyo momot ya gagu kan Rwodi mano tie ni no Rwodi ni agagu ni most of them no tie. Am gen we siding ngo pangiu kono cholo tema da ke pelwa wayo ni kere cholo ko tema gen we siding ngo iko dano makara pe merni ko chero no ban pien kai wero dano mapekia ye kino ban gen we siding ngo Rwodi mukana mai tiu gi bo pe gi balo wa moy moruka ben geno bino siding ngo ben cha wai Rwodi tika boro wani gena ye nyuto wa nga maruo chi Lawii Rwodi do merni empero don kere. By the way, gima do surprising and loyal. In fact, I will ni and be Rwot. To the nearly and near Rwot to how tea to yai in the Peru chain. It took nearly wake up on American Kaitual go Rwot morning at a go we okay not tongue. Rwodi ka below and can go with Dano Lord. Let not read him obscene languages. Ma per porre che per Rwot mo toro chek me actually. Pien mi no tieno madon tie. Lutien matero tie, ludiru tie, mon matero, manini ngwengi tie. Rwot mani tie, Rwot tie wane goy we down tie fonya chode ke lwen. Amno pange no neno me ne comedian, cha mo biro pien. Aneno chelle. Chel ki chel pala cho mo miel gom kore cha de nyono ga. Actually, we are moving nowhere. No, by the way, yes, I'm not can go on me and go what a low nyote pen and nyote. So, Kaki can nyoto what you know again. We are now charity. Local Lawii Rwodi, Kerika Beda Kajo Ritual, Chattown, Lawii Rwodi Piro ye, ruin down and when Maticora Piying a Rachel. Mana yeti anlo momi wa en be ti ayenyu kui wek jo ma pol mu chok ngerne go ko nyeki bolu kui en to pil la do cher bodu ka wonu yeni lo gol go ba ku manipulating nyoku ku beri gang wek gang ke tel ki nguna no mon wonu Rwodi ki gang wada kere won mo ke chok wu ki ko yo ka no wonu Rwodi ma pe ki chok wu ki ko yo che wonu biru won pa yo na ga ji gi mo we Lawii Rwodi timu gen mano pe kakare
un moti ngat Lawii Rwodi yedo te rwenyo Lawii Rwodi loyo te man wek la kudi timme wek otim Lawii Rwodi na dong ponge okita miere yak kere tamme manaka dwa ko kay kwede chi mana ikita abia ko ni Lawii Rwodi geno mi gok chao kene oberu ke akemo chu ya piene miri palwak lokara kita giluo ko no buberu pa wek go chao ne gi zero wing lokyo inaro wing lokyo ginong jomanok piene by the way no ti alego ni kikel jomanok ke nyimlo kono choy warga pe jo aduong moto logane we ka jo manoko biru gien di pumping jon ki logo nyore ni pumping jon ki log mingini na ya gi kene gien de tim gina pe ka kare gang wa ya gi kene lo tiena wo bi dong lo tiena wo bi chere gange pe nyomu lo tiena wo bi biru jomu bape no dong gien te kuja pe tunga mu be da ngwe tunga wo be da kuku wan ka Ajali wo kwel chi eno ye gina bia oni Lawii Rwodi de viru nena Acana no ti kwede lworo ne obedo tie kom Rwodi ma en lworo kwede do pila be cher bora Acholi wen ka wen ni ukonywa ki Rwodi mogo ma pikir gi ada tutwale Rwot mone ma mielo gom kor ni ana miang ne Rwot be piki wiro by the way Rwot ni atamu ni atiki ngej mo manok e kome dong tutwale Rwot e komen ko ka cher la moge 1912 la mogo no beru ki Rwot mo ke luoni Rwot unong was it unong ting tra kinge la chen mo nong ting tra no be dan matek ba kinge la chen ba British no nong ting tra tere ki di troni unyone ke kwanyo ke gi boro nong ki chwalo boro to and no Peter enslavement strategy yes. for colonialists. Petiam loko we ke kwanyo ke chwalo boro to kai winyo nye beru to otia oto ya no tia kwanyo nyen kwar me moni chane kwar me chane ko mielo gom kore be pa mo woni no go mielo pere kar ma lok do biuni ke rachi ling me chero ka gedu cathedral namrembe atamni en tiu ki taxe no do chamo pere yada Acholi ki ko pero ram chene ke kan chwalo kuja ga geru ka mo kene chila kudi jimi mane am jola mogo timoni la mogo beru ki jemo mo la mogo rebellions and something of that kind. Now, kada nero ki Rwot wa mekane mielo gom kore chalo tiang to ya eni. Hawaii ne da un be ko nenba. So aner be en be ne guma be tiki wiro ma biao ne gang ke ne kuno be pudi ti lworo pe en ko gang ke ne kuno be nem ti marach. Wa Hawaii na Acholi la kuri Rwodi ma chalo man Rwodi mo ma mier gi kwer gi lo. Muakana tiri erto ka garach pe da bichui ko muakana mira to chino awanyo loka dana to ke lok gopa in fact mira to la cham maloko loka dana to la lonyo maloko lok gopa kita chala ne Rwodi Acholi mer kwe Rwodi Acholi mer ne to la lonyo maloko lok gopa ero moto ka Acholi no kwe to la cham maloko loka mana tiam lo dong pe man we anena wa Rwot madum yu with what they with nena Acana lo Rwot o tinya to ya ipe Rwot na kom chumielo gom kore. By the way, there is this secret mawa beru kwele mawa cher gang kan tigi mama tim option gi mama tim kira cha bu wen mawa te wan gang kan that is it. In fact men la tua kamanero you want in fact la dit eno ni pe ko yor wen nen cha la dit ti per mo ti we mana so e am ti dana chen ma do ne ni Oh, I want love le burishi. Why coba par pe guarda ne do. Rwot bedak luonga ni Rwot ko. Anyway, apologies for the name what. Pe palo we anena wa Acholi tiki pero eto Rwot wa de viru nena Acana do timo lworo ye mi kwero gam lok wa lworo yo man mi kwero gam lok wa ya pero rwenyo Rwodi mi agago ni wen Rwodi mi agago ka wacho kwan Rwot madoro ko rapil ke lonye ni Rwot pa wostine wen be peke wero mone madoro ko rapil ya gago kone in fact Lawii Rwodi madoro gago wen ke lo war wen mone madoro pe wero madoro ko rapil be ke lone
upo jo pe wiro ambe pe di jam ni no mo ki di wir ki pe am ka ngata mero ni ma toro do pa na ana pe ki ngi history me te kwa ki cha atera kero mo ne pe ker kom dana ta ke to tin in eno ki ra di pe ru ma right kere so now jimene ber ke to we Acholi ma chal mo gi lworo wi so alego Lawii Rwodi matie ne pe mi beru chok ki jo makuri ene pien jo ma pe ki wir ge kar mo be jom no le kuri jo ne po bu konyo yan so I rada rwenyo dano ma pe ki wir ke ngere chu kwan dano ma ke wir ko ke ngere ko chak beru maber we la kuri chaj mo chai wa kwere Ajali ka ne pien tia do ko mir pa jo ni ene ni wul ma pe ki wir ge ya ga ko pol mada ma gem ti mer dong ti ma chiel ne na je uti me kera ge mer lworo yo ma la dite we la dite po mo tam me kera mer mo kwe pe la dite no tek to pal ke em me wa chu ni la dit mo ne ma chu cha ne mer ne perua dong mer ye ta ma jo ne we ye ta ma jo ne mer kwan lu diru ka na che to ke ka ma bo ya ti lo ni ye ti dong jo ne yo du ge lo ma ne wan lo ka pe wa ne ka ke nge la je mo wa je lo da ero kon ne ti ne me kon ne ni kon mere kon lworo ye so alego yan kama wunya ke ye ku wer lworo ku benda tiara cho ko chalu kita yamba na chu ko ma le tanya moyo wa ja do de tim ko lo e ko la otame tuaro bet kiteno aboyo